ASDC diripi methang asaihem along pherangke amaike pha thang ni phain kora chok si bangso pherangke amaike pha phone alam theke kedam thang ni phain kora chok arni adap abirta along malong news pen angkur kavian lampen Chandrakanta terang election aprang BJP dunjui tahai pu alam lahai ke ahokali Bangsolong ASDC DDP amei phubarim MLA Chandrakanta terang ASDC claim bang phulong sing tok bilapen KSA mai phumoniram teron atum pensi laso pherangke amei kang nipon Lapen kevang jining kansuri ni rangkora pli MP election along ASDC atom tame kaprek a party pen dunde pen ami thang ing thirjir a party ing thirjir pen se election chepati dunji puta klarda alam the Chandrakanta terang pen lam klar pipon media prote kaita impartiality dunai impartiality dunamko la soba hitame usoro itu kan namku la soba itu clarify la soba mungkin baseless lo lapen semen itu budang tertentu cipunan kok TRP hancur propaganda hancur la buta punya mana akhirnya ke media tu be no terang itu kan kiap itu asam bang isi TRP ya competition tang itu kau amani itu mana bangke nang institution nang ekon la sona la si la sobangke moral la pasal responsibility bangga alam penjian hini bangke Ladakh ini tuh kudai bangke, pasuk clear bisa nak thak lo. Jong si ASDC yang bong, komame jong si kininje tu, pulutan tek nampak lah, pinama di party pun punjui. Dui nomor bangke ni methama sono kalau terang antum si kepada antum pen anggo pen kininje pen yang sila puson, nane nampak lah tek pulutan ten bangke ni moral responsibility tu, I will reject from the party. Atil bangke party discipline kolam tu party long cingwai pin lele pin na cingwai pin na matong candidate pone puson pone la so bangke itu lele pin na anta alhamdulillah la si la so bangke clarify lo la so bangke baseless lo usi pudang nong ko bangke ateni di tidak jong si bangke asonya sap ko jong si bangke bangke le so ke MP tu si support ko itame SBJP lo si chok ko itame Ba presiden ese presidente ni declare no não se indica não se como de que ninguém lá posando nunca vai já eleição não vai ter plan pero es BJP lo un grupo mimulo la sob opinion tu opinion se que ninguém do por tanto evidente por plan ni moral responsibility ni jian com assim la sob bange ni threatening the we have by request in future que se mer bange non pini pen non election ham la so da bange la puson ASDC aputak lam ki urpon ini pon bangke without prior facts lo letiga bangke ninja je sekemi matok pada sekemi media tu pani kami la mil tu mahin pen cordial request la si la sotte ngomong ta jong se mil tu mahin pen bangke yelo journalism landam je sobat journalist sekali अरे बिहार संसद पटना लो मनीष कश्यप ने तो हमें जरूरत है लो कॉम्प्रोमाइज में केला langsung tu example dah. Direct BJP ban criticize sila. Step, mami aku trip tu kam cok cidet, mami lah pusan cok cidet, meni tolong semua cok cidet. Hal hai itu mungkin menggelakkan totally baseless. Atila bangke prior facts information thang lipin nasi ni tu men langsung bangke cok cidet. Aprang ke paklan individual lah kita individual ke cok. तो नहीं के ASDC प्रेसिडेंट मिला ASDC प्रेसिडेंट मतलब पार्टी हो तो मैंने BJP अवधेश को लामती आलूजी के लबंगे आलूजी के बंगे इसलिए तुम पूरा लबंगे ASDC के एक दो चीनी relentlessly since 1986 एम्प्रेग पुटा तो नमस्ते पुटा तुमचे सोंगों आप दाम तो Kirap di high dulu jatuh makan dulu itu sistem kita negeri itu doan kita cewek orang lah. Lasi maybe politically or organizationally weak but morally strong. Laso macam ni itu. Isi bangke hempre kita tentu bangke sombong. Hini bangke border pendang others democratic issues muka menang andu. Lahir tapi ini itu SC impact. Apong itu program kita nanti lah. Jadi kenapa tu nama thalone? Kenapa tu kiri dalamnya institusi nang lekong lokang. Laso bangke ni tu ni pun bangke cok. Dami, ini condemn dia tak. I respect. Ati media bangke 4 pillars lo
hamhangrong kado eta respect aman tiwi inula prime minister inula home minister puno MP le press kuitame sar siangan media panke atila panke media is a bridge between government and the general public la samo bridge mate activity la se la kaita nili tunge matha panke press puno te media puno te kaita impartiality do nai impartiality do nampo la soba hitame usada itu kan nang pula soba itu clarify lo la soba mungkin baseless lo lapan la semen itu pudama nang tertante cipunan ko TRP bancot mo propaganda bancot la puta pume mela akena ke media tu be no tang itu tang kono cap itu asam bang isi TRP competition tang itu common amani itu bhana bangge nang institution nang ekonda la sonna la si la sobange morer la pasal responsibility baga alam kuncian hini bangke ladak ini tung kudai bangke pasal clear bisa nak tahu jom si ASDC yang bong komame jom si kininje tu pulutan tek nampak lah pinama di parti pen punju dui nomor bangke nimetha ma sono kanu terang pantum si kepada an puta negatif tu an tu kita cejo hilang. Lasi maybe politically or organizationally weak, but morally strong. Lasso has an ilitum. Isi bangke hempre butatan tu bangke strong. Hini bangke border pen nanglo others democratic issues mo kami nang ando. Lahi na pen ilitum ese impen. Apong ilitum program kita nang sudah. Lasi konapen tu ngamat halo ne, konapen tom ilitam ne insusun nang lekonlok kan. Lasso bangke ilitum ilitum bangke chok chok. Isi dami ili condemn dia tak. I respect. Ati media pange four pillars lo hamhangrong kado eta respect aman tiwi inula prime minister inula home minister puno MP le press kuitame sar siangan media pange atila pange media is a bridge between government and the general public la samo bridge mate activity la se la kaita nili tunge matha pange press puno te media puno te kaita impartiality do nai impartiality do nampo la soba hitame usada itu kan nang pula soba itu clarify lo la soba mungkin baseless lo lapan la semen itu pudama nang tertante cipunan ko TRP bancot mo propaganda bancot la puta pume mela akena ke media tu be no tang itu tang kono cap itu asam bang isi TRP competition tang itu common amani itu bhana bangge nang institution nang ekonda la sonna la si la sobange morer la pasal responsibility baga alam kuncian hini bangke ladak ini tung kudai bangke pasal clear bisa nak tahu lo jom si ASDC yang bong komame jom si kininje tu pulutan tek nampak lah pinama di parti pen punju dui nomor bangke nimetha ma sono kanu terang pantum si kepada antur penang ho pen kininje pen yang sila puson nane nampak lang hek pulutan tin lemangkan ni moral responsibility tu I will reject from the party atila bangke party discipline pulang tu party long cingwai pin lele pin na cingwai pin na matong candidate pone puson pone la so bangke itu lele pin na anta alhamdulillah la si la so bangke clarify lo la so bangke baseless lo usi pudang nong ko bangke ateni di tidak jong si mer asonya sapu yang si non ke valde election ke MP to si support po kuita me es BJP no si chok kuita me ba president ese president ni declare no jong si ni ka jong si komde ke ningi la puson do non ke valde election no che plan ke no es BJP lo group mi mulo la sob opinion to ko jong si ka ningi do ko